batangiye kuzamuka. Reka turebe abasore batangiye kuzamuka hano. Rambika dore umwana w'umunyeritreya wazamutse imisozi ya Asmara, arabasiga. Araya yegukana etape, yahagurutse Nyanza ya Butare. Aba bana b'Abanya-Eritrea, abantu babihorere, babita igicumbi cy'igare muri Afurika. Araya akaba rero ari we wegukanye aka gace katurukaga i Nyanza aya Butare kaza ahangaha i Kigali hano kwirebera kuri Kanari Olympia. Ikindi umusore Fabien Dube wari uwa kabiri wo muri Total Energy, nawe yarari hafi. Byumvikane neza cyane ko mu by'ukuri ikijyanye na mayo jaune kigomba kuguma muri Total Energy, by'umwihariko kuri Fabien Dube ashobora kongera akayihabwa mayo jaune. Joris nawe ageze mu kanya gatoya cyane rero, akaba rero ari uko nguko ibintu bigenze kabisa. Umusore w'Umunya-Eritrea akora akazi gakomeye cyane. Ubwo rero nicyo nambabwiye umusore w'umuhanga cyane, Araya. Reka ndebe amazina ye yose. Mu by'ukuri umusore w'ikipe y'igihugu ya Eritrea yitwa Araya Zerai Nahom, akaba ari wegukanye kano gaterero Claude. Ubwo ngana ku musozo, reka nsoreze kuri aba bavandimwe rero Makopenzi. Ukeneye aya marangi yamagara kuri 0789 47 19 41. Iyo ni Makopenzi. Bazoka, ushobora gusanga inzoga za Bazoka, ushobora gusanga mu bwoko bw'inti Royal Bazoka Whisky, Bazoka Coffee Rum, Play Boss United Whisky. Akaba rero ari Gashemere Business Limited uzizana, bakora mu isoko rya Nyarugenge kuri block ya mbere umuryango wa 10 ya nimero 14. Hamagara 0788 68 batari kumwe kandi n'abavandimwe ba B1 Pin. Iyi ushobora kuyinywa yonyine cyangwa se ukayinywa muri cocktail, ibintu bikagenda neza cyane. Hari amarika store, hari utubari, amahoteli n'amabutike agiye atandukanye. B1 Pin ushobora kuba wayibona. Hamagara 0788 32 iyo ni B1 Pin. Ubwo rero akaba ari uko nguko nasoza kabisa. Nongera kubutsa ko Umunya-Eritrea kabuhariwe yitwa Araya Zerai Nahom, aterere wegukanye iyo etape y'umusozi ushinze warebera hano kuri Kanari Olympia, aho bahagurutse rero mu karere ka Nyanza berekeza mo hano i Kigali ku ntera ibirometero 310 na metero 500. kari agace ka gatandatu. Agace ka karindwi ni ku munsi w'ejo nako gasoza iyi Tour du Rwanda, n'ubundi ni Kigali Convention Center. Harimo icyo bita Road Race Circuit 2025 UCI Rwanda World Championship yasiri ko bazakoresha mu kwezi kwa 9 mu gikombe cy'isi rero cy'urukino gusiganwa ku magare. Niyo bazaba bakoresha ku munsi w'ejo, izaba ingana n'intera y'ibirometero 74. ubwo duteguza abantu ari kuri KCC cyangwa kuri Kigali Convention Center Tour du Rwanda ya 2025 igera ku musozo ku munsi w'ejo. Claude ndumva rero aranga nanjye nabo ncumbikiye kugira ngo umuntu arebe n'uburyo akwepira izuba ry'impanga abagabo riri ahangaha kuri uyu musozi wa Rebero. Claude.